Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, seperti yang awan yang meneduhkan detik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Menjaga hidupku dengan Oke, kepisanangan dong kesuamon. Kumadati di sanan, kana misi sa takapod isong sambayang. Inarahingan asundu isong kerajaan sorga, kung sikaw dat kesuamon iti, kanu kaguyahay dok pagyampay, maya da kaisisan dat sambayangan iti. Kian mihay Tuhan, montokot panambarasan di bulayan dahay, nga magangat dahay dot lobi kasomok ogirot dat tumano dia. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, kasuaban na po bay na hom. Isa o pangusikahan kasari dati kumakin orahingan. Mantadot kinoposikan dati di kasuaban na bay no. Hali piad haro hikantit ongorurualan dat tongkorius orurulat borirang tawak oruruala liyaw salam minodop nga kung sikaw tu kapurimaan kasari takapod ay berkat pimpinan da kinarahingan da tadaw do bay no maya itit pinuhoboh na natarimo dati. Tulo na po panambarasan dati kasoban bay no nga langadon muli dat tadon. Mano pa dati boros adat ay langadon tokod muli kampung. Ayat kitab numan pempohod iswangot Mazmur hatus hopadom turu ayat ko iso idisan dat bawang-bawang Babel hilo nod iyati no pa nga sanggingir kau toko miyampay mihad sayra dat kosorow toko Sion. Montak na pa daw kayo hino sadu hinasampagunan hinasaborong rahat patay ko pia kasaborong rahat nga ino pa'y kalangadan dati nga siuli toko muli dat tadon hingga tadon to kayo hila kampung hingga kampung hirini kinasusuan no hirini kinagayoon langadon toko muli kampung nuno kalangadan nah hilo nandak kampungot ay norodon teko nuruan tadon ogu mu ita soro-soro dati it nawayaan dati mantad po di tanganak toko mantad po di kohondom toko kapuriman kosorow kono pohom irine kantakan dat kalangadan toko timpubay no. Hali piad haray ko yung goritan nga irine kamonda tulundat ay rasam pia watud
Watuh piara sambut ikoyeuneun sendiri, amas piara sambe ikoyeuneun natulun suai nga, osonong oge ikoyeuneun sandiri kah. Langadon tong kai kasari. Dondoh pakareja ko, osonong pagagunuan nu ngahina ko sampagunan. Siuli kai kasari kampung. Hali piad ay akuri apaganuan. Ih, Seura ndet magiam balut toko dit rampam-rampam dati, tambalut dati dit oyoh da ginumayo, hiri nandad ay asugut nandad ay mbulayan kaguhi nakatalib. Ih, anu mo ti kapisyo dat paingkay siyo di laid ka. Isay dako ang atil tamod di tanganganak po. Haro na pohot katitil dati di tanganganak po nga irih na gimadi mamonsay dati dat iri ni mamonsay langadon tokod dit ay kantakan di nakatalib. Iri mamonsay irihi papaintalanggot kalangadan dati timpu nakatalib. Nagi okurangit katigir toko kosorow miagalit aratan toko kosorow nga haro pi karatan ikatagadan nu diri nga sayra da timpu bayno nakoy sadu toko langadon kasari. Siguli dadid miagali di laid sakira miagal ka itanganak toko. Tumbayan ako iya ko nga siguli oyo ato kano potid siguli di kantakan di laid nga paguli naman akapi madai. Boros poto modit aya aramay na dadi di gulupo ka. Topo tibad aramay nga, ta kayo manda sigulid pagulian kapyo. Boros ginawa po tiyo di. Siguli ko pa dit iyahay no pag ginumayo hom. Mamirang katawahig. Latorobong. Kunan akong balit ay mamirang katawahig at mumagunod di tinanggo. Na tinanggo na bohi paring luangan ni digi. Pisahan-sahanin na suang waig. Tu haro nga gilin da antakan dit ginumaya ko yuho lah. Jadi orikot na po hari Jumaat, hari persiapan. Iyo di mo ti ko basandi gulu po. Okay? Hari persiapan no po. Son tabit payanan da waig panuon. Tokom inid sandoro mo panuon ko. Ino pandit payanan no waig gat pamanud di sandaram nga ako na pa kabalidi igilin da kisap apat lito ka 5 lito. Di guli impiro di gumulid mamanu di sandaram 200 liter. Iri nakarajad hari Jumaat. Langadon ibu kasaro nga isay pa di kaupod da bayno hay. Dat bayno no pohom kada borosad taro tangki. Haro pia tangki dati. Tawaig pia tangki. Hari ga kago pipe karajan. Aiso na po pipe karajan nga. Nakaupod da may pamagunod di tangki. Sakira pia hiri na saliwan ni tangki. Nauburuan. Hiri na mimpopol. Mimpopol bunod. Sayra madi haraway karajan iti inga ka pambayar ka. Tukar ka nanda diwakan. Modop. 10 kodop. Nukuro. Ay latirik. Pukul 8, pukul 9. Muni na odop. Tok. Bayno.
Pangitah na po dati, i Lampung ket mamakadit minyak gas, lungon napaluang nga itin da miluhom mano pasulabay ay tunop wan sayan da tunop, pasuangan da iri bosi-bosid ongay radit ti diam kabulatan nom, iri nan da titikan nom, iri na Lampung. Ay tamin da duwat lah, da kasuabon. Baino latirik ngano pa kahioo tek ka nga, nah kapoy ngay 'no. Langadon to ken di tayo sa latirik di laid, sa bayaran, eh, nga kaupod kapag gumuli dahit ay sa latirik. Ay, ayso na po latirik kabay nitang Pinay, apusakan ngay komodo nga tuo ngot okon ponod rondom kada borsod itanganak ihati piya nga mihap kiap-kiap potilod ayso gyadit kipas. Kon mangkudon do harangay ekon do walay ayso ngay di ekon, eh. Kalangadon ni madit Lampung-Lampung 'no it butul-butul 'no ket pono ka Lampung nga isay di siguli topo ti langadon tako nga agat tako na ti gumuli, idi laid. Moy kondingaw kadilod dahay tu kondingaw. Manganta da kampung sinulihan, rumikot ta kondingaw 2 jam setengah tindalanon. Gumuli 2 jam setengah kemudian pa nga 5 jam. Pukul 8 na pod tay ka pukul 7 mamanawi bas, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian pa nga misaguli si tangadaw na pa nga misaguli na karaja. Hiri na pun da kakadaya nam pikira-kira bobos nam o nga 3 na jam 'no. Nga hiri nagimad-i na pa'y aramid di nga ay ori ko ta papukulan nam, sumodya tako na ngay. Moy tako no andog go hirid di santaw nalun. Oh, tumalib mahi Tampinay Wilis di tino kan isiya mimpairit, kobasan mo ti siya di pukul 7 ka, moy tako na andog, may talob. Kasakay di bus, nah iri nga aramayan ako itiho, hiri nandod mo gisosarita tu sadu ga tindalanon, 2 jam setengah mo gisosorita no pundod din, ay nuno na pa pagyabaras-barasan, ino pa'y karamay diri di nga asapong ko musik, may andog ga hirit pagandadan, kapag yampapi kombolutan, kapag irumo-rumo diri karita. Baino pangkuro, ayso ti di soroisan do karita. Isa karita sangulon kono iri suang, hinggaw pa di po nagkasarita ano. Ayso 'no, siguli ko pa di sumakay bus. Boros tako pa siguli nga ay makapi, kada borosod ay gumuli ka dit sumakay bus. Papasakay ka pa tulod nga amo, dawlo na gid ay sumilih ka kagud panumpang gid minibus. Papatumpang ka tulod nga takoy mada takoy nga tapot ti bagyan. Kadang-kadang sumakay tako ti bus nga magisusuay pawangi mo. Haronit ongid ikan masin, haronay ongid tantalu, haronay ongid kinoring, magisusuay. Nga iri na hit siuli, siguli kagud ginawa pa ma. Boros, boros po ay siuli o tinan. Nga gumo nagikagulot kanta kanda momonsoy dati yati no pa nga kayhad
sirad memuhondom. Memuhondom to ko. Gumuy mo ti it popoy haddati, mangirod i kataadan ko, i kalangadan no ko, it popohondom dia dot pengkuro kainggoritan dot kaposyon no dilaid. Isayno ko ilod iyati da ginumayo ipagilitan dati harohit ay giisom bodondo nga koy had nga kokosoro dit tindalanon do kaposyon do ko dilaid. Antakan da ginumayo ko, no kuro. Nadalaan dot ko mosikinon, mosikin. Mosikin kagya dati. Ako di ba ko mosikin iri nga apa nakumbangan na kaposyon. Intangan no pa dati it haro natigan da himan dat tangulon pa pingin talango kagud kantakan di nakatalib. Iyati akuri ihara TV di live. Ilo na padahan iso no kape inihiri so sakit-sakit daw walet hiri nakasari hara TV. Iri nga hitam putih. Kadang-kadangnya mangkud tontog-tontogon po di ulom mulai nagigambar. Nga puji Tuhan may napayahay intong ako malam bondo walay. Kodop ngay kamangkud hiri. Dat ay aga yagyan day sirang om iso nunday TV hiri hitam putih om hiri tokonondom mintong kot piramli. Ay piramli kumakat ngay mamanaw modot ay muli. Nga puji Tuhan, ay lo akong malam bondo walay. Itangana iyahay rumikot, itong gakod nga. Ipasir ngay mo, kadang-kadang di mangkud papakan ngay no gi. Mamaguring na to nga kurupok. Haro to nga punti pakanon. Puji Tuhan. Tumbayan ko haroy kape ipagilitan datid nakawaya edit. Haro TV dihiri sampaping walay. Kano may ligad diri gondila. Tay ko paingo kabito tobon. Sigag ka na po mo, natabanay gondila. Ay gondila, tabanay totobon. Hingga po di ko kito. Haroy kanto ko pito digi. Ay, irinad. Yadit mantad ko kapurimanan tadi nga koy hahado koy sumo no kosorodit. Ay kantakan di nakatalib. Paingkan lagi kadawhit. Ay tulun-tulun da kaupusan dati. Molohing dati kompinayan nga hirino kampungot tadon dati hirino kampungot kinatong kiadon dilo. Lang adon to kono miyampay kago dilo. Bah, pabagalan to kono o gumu to modo ay guli ki. Itambuluy dati. Kada borosod ihati ko nga dambokon. Ilot tambuluy ko nga hitid dati nga iso ikaw purimanan to di. Paingkuro no po purimanan dilod ko nga ditid pamagunan dati. Ko nga ito ko na dilod hilod dilo nga. Oyo ito purimanan dat orang asing. Kori katit penguat kuasa nga tumias so po tu ay si passport ki. Yun. Oyo. Nurdi it haro nagi kantakan dati wo. Os kaumbal kapod silid orang asing gahilod kayo nang nasuhay. Kapuriman ko nagi kaylo ka nagi mamusaw wilad dong kasuwayan nga hitik kayo ng dati. Jadi ina pa day karahin natin nga iyo kayo hino sadu nga kada nadadit raga-raga kaulunto. Mongigit kau giangaran. Sakir na pod iyo kau tulun da dusun, tulun da Sabah. Mongigit kau ngaran itit. Mongigit kau ngaran dati. Tulun da dusun. Iyo kau na mongigit tangaran da tulun da dusun da hino. Iyo kau na mongigit tat
ay ipapakitad tulon na po saba nga, nga sonong iyot ti ka. Isay na koy o nga yahay hila Korea nga orang Sabah, orang dusun, orang dusun, orang Sabah pamalas kadit it ko ipomin, orang dusun, orang Sabah pemalas, sudah pemalas, pencuri kakago nga to. Jadi sasano ngon ako di na pambagunan na suhay ki. Hali piadet nakagayo tokod isway kinoyonon nga langadan ka sari tokod no podit tadon nati. Osoro toko pompay kukuro kay dalanon dit osoro to kay hingga hiwalay dati di lain. Osoro no yung hingga talunalun. Hingga hi tarobong. Osoro ingay dati ri. Hirinad tadon dati ot kinasalimpunan dati nakano dat ay sikulat timpunan. O gumo na kantakan-kantakan dat osilid iso popamuhandaman kumadati kinatangkiadan da molohing haranagiit karamayan dat ay pisasawaan tinimungan da kombolutan dati gumo po imilo dati gulian kago mamusaraw. Halipen no kan sadu toko nga kombal kay gumuli dat ikampung. Impiro ko nakauli kampung. Tadon ko piyo. Haro timpu-timpu dati damongoy to keluarga dot popokitod hingga tadon dati. Iti na kampung ko. Iti kampung ko ho di tompinay ko. Iti hodim-hodi na lot walat kompinayan. Kain tutunig ya kumadi karuhang tanganak ki. Sayra no po dot kauli toko. Ino po hit arwali di tampinay nga igumuli ko. Sekira no po miagal doho. Bertugas di ay hitip pamol. Kauli ako nanda sinulihan. To hila pagetanak apo na kondali. Hila omolohing. Ino po'y orwali di nga tumongkiad ko. Tok. Manaw panaw kono nga kasaraw kono di tanak. Kasaraw kono di molohing nga makit sakit. Hiri hit dit kasudu-sudu idia sumono. Nga mantad ka harohot ay tanggung jawab no kadaw suay tangkiadan ri damat. Haro nagi at kantakandat muhot to kay da kombali na ku Yesus sendiri kapuriman dat paingkuray apurimanan dati. Ay lanto ko dat isiya no pohom minonong kia dat tadon daw. Pikira-kirod salinay dat talunah podam talu taon. Tinumong kia di siya mantad da sorga. Linumintuhon da hiti pamagunan. Ihinggon na ilan datid ay nunuh na pa nga pasimbayan. Ikataadan ay so nohot kayong garitan. Paingkan lagi kadawhot lisi nga paintutok ko kaposian di siya. Ay so na di kamondot katagadan karatan. Kanumang kuy siya miyampay kinarahingan. Nagi ay sana ni paingian dahil suruga. Okay? Nga dadamot ti siya ti pamagunan. Nailan datid haramolahing siya. Akan nakamolahing
nga hara nagitampinay-tampinay, nga ikanta kanidi nailan datid kaposin no posisyon nga paggumo ko baling kahangan. Gisambot ay napatay ila kayo salip. Um, Aduyaahan kunod sangkuruhot ay langad langad di Jesus sandiri dat muli dahil walay rumah bapa. Miagal bo dati bo. Pasaraw ko na di ihon na pagya sinumikul nga gisom tingkatan 3 ay nako yun sa dumantad dat kampung. Suwang no di tingkatan 4 paingyan na di asrama. Tok siuli. Mihad ngay ako naman ko nga ako ipapakita di kagumuan na mihad ako la. Siuli. Ori ko tanda modop no pandom pukul 10 wajib tutup lampu ka. Pia modop pisok kon nanday lampung. Hiri nandod morning kuluput ako nandod hiri tadapon mihad. Siuli. Tuhila na pagiwalay pasimbayan. Ay sa peraturan hari pa peraturan nga akon gi ako miagaloid asrama ki. Painsamak ka ditulun-tulun na kaupusan no keluarga no. Kainsado nga mihad siuli. Tumbayan ako, oh iyo ko nga mihad di dilay ki kada kaw kaudot ki. Nga nakasangal mo di ginaw talay mo. O til naman ko din no basubas at isadu. Hara no boros dat ay miagal ko okon no po ko Yesus sandiri kapagalan kagu dati nga miagal di Ellen White. Sairan nakaanoy siya hayal dat ay pangintangan, panglihatan dat naangkat to minidla suruga. Sairan po sinumaliwan man tadidit it panglihatan idi nga nakapuriman ni siyad ikatuangon sangkuroh nangkut kaluk kiti pamagunan dating pubay no. Irine mangigit tat isa kapurimanan dit kay hadan dat napurimanan di Ellen G. White. Nga ikataadan dati atumbayaan to ko dat sayra no pod kauli to ko hila suruga da sumanu nga santab no pod dati kantakan kapurimanan dat awayaan dati timpubay no hom ay insanan no pati hom iboros-boroson to ko pod da anon da harod ay id atagwangan dati. Ikamayon dat pamuhandaman, pamusarahan pun do dati to mod ay so nando dat ay orikot tot pamagunan do wagu teko sayra do kasuang to kod sorga. Di mundarat ko bay no. Ay anaruh na pamagalo digi. Ikaguhi kalangadan dati nga kinorohingan sendiri miampai dati langadon to kondit hadon omon ko po nga haroy kasari at yodit kosaraw to koy dot ay kantakan teko kapurimanan di timpu-timpu na katalib nga inapay kalangadan kapay dati muli to ko dila suruga. Hinggod ayso na dit kainggaritandat awayan dati. Ayso na di kantakan dit maninduol nagi imong imbayat da kuposin dati moed ikapurimanan dit simbayan. Jadi paingkurah pia kalangadan dati dat hitip pamagunan nga atumbayaan ko dat lobi kagayo ha kalangadan dati dat muli dahil suruga. Nuno na pinawayaan dati diti pamagunan ti pubay no.
nga silih pondod isait kapurimanan dat pagibaras-barasan nga sontob na padikan takan iti pamagunanom nakanod mangalit da kataadan dit awayaan dati da timpud orikot sayradet koyon tokod isi so kinayonon miampay dat kinorohingan baham pahitian tokon nati panambarasan dati suabo na bay no mangusikaw to kumakinorohingan tu iti napatindalanon dati harpangahakan disyo dat itomodon dati rumikot ti kalangadan dati pamagunaan di taiso na kainggaritan aiso na kantakan dit moninduol momonsay dati aratud isuangget kaposyon. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Kano may sisa takad isong sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon iti insan pon na kayong pupusya iti kay sisan dat sambayang kasuabon minangimbulay nagyahay da kahandaman di timpu-timpu nakatalib mantadan no pakantakan nga insanan no pari nga akon ko magumpuong akon ko mangimbayat tit kalangadan dahay dat rumikot moy dahilan kerajaan pamagunan duwago gumu na hikay bayatan dat away andahay nga mayahay ahako gisambot amu dayahay atumpalid amu yahay apalid amu yahay kainsadu mantadidit ay aralan da rumikot ti tionon da kalangadan dahay ti samtiso paingkan ni kadaw isuanggat timpu dahay ay maganda dat rumikot ti pamagunan dawagu sentob na padiburuan dahay nga kada dam monoybaw di pagandadan kapurimanan dat tumilambus sa ogirot kumadya Tuhan may no barakatay buru-buruan dahay tadaw no bay no may ka nagitindalanan dahay kalidasan dahay may dat kapuriman ni hayd kasanangan no mayad nuno pohot titahak no isuanggat buruan nagi kalidasan dahay ampunan nagitinsana natin sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isuangaran Tuhan Yesus amen. Bah hinako po kapiruba ta kakagod kasuabon da suab hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu oh seperti tiang awan yang mengadupkan dari tersiang hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan seperti
kau